Nada kaki sini tangko aja, apa burung kau ika? Apa sih kocak kaki le? Terus dia mana? Mun keluarga kak siru dekari depan dena. Tolak pak. Ya mun untuk Satya, engkau tak bisa nerema dek din. Sapa orang na? Nak taruh karwanong go. Munda ya cara nang. Cek ni ya tak abek saya. Pato di sebianan kaki kali. Taringanan kaki sagera yang minta lamar ke tanganna. Tinggal depan tolak. Ya tin apa sabar kak tin? Mun engko apa kalau arawat le. Cek engko bedek lake. Serepot ria mun ring bini nampe ke ngaji ya. Dibudi na pasti para bentua. Ilmu tengki kau orang nikah lakarlah nyata bedena. Nganceng reng bini maniser santet ben sama macam. Kayak ngendrot. Mun ki odi engko kaki ben saanya mamana jeng. Tak kira nemu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Ruth, engkira dugana sampean semak ka bener Ruth. Reng bini panikai kanceng malah tak paju lagi. ya Allah. Patot sampean cek tolak ke. Reng bini mula kadungi kanceng, angil semu ke ate. Napa boleh kau reng laki saya nyari kenal. Kabekal sakale. Tor kadang lemang dia boleh cobaan, si bisa deti jalan rosa ke. Terus kati napa? Orang bini nikah si bisa lepas di kanjengan ra. Sampean bengal ke kuburan semangken. Engki kau lu bengal ra. Kanceng reng bini panikah epakuaki kaju-kajuan setombu kuburan di sampian sare ben biasamna bedeh kaju si paling raja Engkira mulai pangki baca aki bismillah telo kali cong cak nyabu cabut. pas bekta kak kanto. Engkira kau lemang kan. No neti kan toh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panika kira. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada perlu lagi, Rod. Astagfirullahaladzim. Bener nih Karot. Nika bedobuk sarang rambing. Tak lain nih kau buk sarang rambing kemana. Pengestetika kita ganjanya bukan mereka kakek. Insya Allah reng bini ini kapon lepas Rod. Alhamdulillah. Terus katipun apa? Hubung nah kau le sarang orang bini panikara. Munaslina bula tak cerita hubungna sampean Rod. Tapi apa ringa gemberan dek reng-oreng bahwa kelakuan saya kati panika dengki kau reng bini margena pangalebur tolak ini kata oleh ben aropa aki sekutuna setan. Cuma mana bisa sampean ki akarep langsung kabin boy. Mana bi kau le taruh yang kira. Cuma semakin orang sepo pun tak poron. Todus pulang pernah tolak. Tikal boleh saja jelasakin ada mak Budin. Engkira. Mat tinggal. Mat. Kenapa betul? Palang Mat. Baca lang tumbang malam ah. Apa? Patut datang katang mimpi mana betul? Ang pwede rumah. Engkau suruh teng-teng. Kancing apa bakal meriakan kau? Berarti kancing bersbuka Mat. Mayu yang tarik kudul. Mayu.
Jon, siapa sih muka ha? Pasti na beneran dengan enteng, Mat. Kok curiga ke Sirut, Dul? Mun karo Sirut, tak kira bisa muka seher baca lang, Mat. Pasti na bercampur tangan orang lain, sian diajian. Ken muncoraan, Sirut di pentolora. Nasi lah kadung teti karak. Siapa apa si Rono ke masalah dia? Teyo tangan biko. Mat! Sampai bila kaki bang tetabeng masalah dia, Mat? Maksud tu Dul? Maksud deh, ambu cak lah kore mololo. Praben banyak benih karo nanti sanili. Kaki mi kata dorong-dorong nagapan Satya Dul. Makilah singko ko tu atarok. Unjang ko tamin tarampak hika kake. Mat, engkau ben kaki benih orang anyar. Apolong lah abit teker atahunan. Sampai bercao-caan, pak lah bermat tinggal lah, pasti berdulmawi na. Engkau benih ken takut sarapa kena. Ken ko eman ka kake, eman ka bete na. Dua apa? Mi cek penter mensura gombal kaki Dul. Muson kaki setiap benih karo Sirut, Mat. Tapi Lora, guru tolang orang samur leke. Ada cerita nereng bengal mile kamu so Dul. Engkau lah kadung karyacin. Siapa apa si Rono ke masalah ria? Engkau tak kira yotang. Makilah keturunan kiai. Engkau percaya aja kaki bengal, Mat. Tapi mayu, ka bengal nang kau ben kaki ya cocol ke guru. Makin kau ben kaki deki menang. Tak kira sejen jeje, beli sejen enak odin. Lora amat kuruah, kompoy ke Selahuddin. Kuruntang mbaben ban kake. Mun ka angkon na kaki cocol ke guru. Pas apa sengajaran dasar hadat berlip alip penimur lekeria. Tak bisa Dul. Kok bakun mangga dah? Mat! Mun kaki maksa numpa Lora, dulmawi mo sona. Banyak kan pernah bajing agak kejemat atau tor jago, tapi kabagal na nantang kiai kok na ako tepak kebajingan sing alemes. Mun kaki lakarla angko, mahibon kok boy. Saporan Dul. Engkau benikeng talatin na. Aren mat tinggal lah tak kira tajam mun kakanca tibi. Mar masoting. Mat, siapa terus? Apa boy Dul? Cuma kok keng mulia. Suku demak. Sekuntara nompo bingko. Jeng kira Bunda Lastari minta gus bagus, tapi tolak. Mak Din, Desa Nili sekeluarga kayak seorang bagus. Punten benih keng tolak. Niat bagus sampian seri berin kaisa. Keng beda sing ngandengi. Maksudnya Ikan cai ngoreng Mak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sambian, Pak. Iya, Jong. Sambian Mali. Kira. Tujuh kali. Gila deh. Saporan ada din. Engkau beri benih ken nula. Leres dah guna lora ki puro. Niat bagus kaki ken beri singan dengi. Mun samangken ketina apa Mali? Mun semangken boleh salam rakada ra. Ketina apa Mak Din? Kira Alhamdulillah. Cintaku tak akan pernah terpisah.